سلام و درود میگویم به شما بینندگان عزیز. باز هم پیشنهاد شماست برنامه جام مخلصان از تلویزیون ورزش و ما باز هم آمدیم به سراغ آن نفرانی که حاضر جواب هستند و اوید به فوتبال و اوید به جام جهان معلومات دارند تا اینکه توانند به سوالهای پیشنهاد نموده ما پاسخی درست گردانند. قید می‌نماییم که این نشر پنجمی برنامه جام مخلصان است تقدیم از تلویزیون ورزش. ما در هر برنامه زیاد کوشش می‌نماییم بهر اشتراکچیان سوال‌های خیلی ساده و خیلی جالب و دقت جلب کننده رو تقدیم می‌سازیم. با ما باشه تا اینکه یک جای ببینیم که اشتراکچیان نوبتی برنامه ما تا چی اندازه حاضر جواب هستند و آیا چند نفر میتونه که در برنامه نوبتی غالب برآیند و سزاوار تحفه برنامه ما گردند. ما رو ترک نسازید، با ما باشید. سلام علیکم. ما از تلویزیون ورزش، ما از برنامه انیقترش جام مخلصان. ما در برنامه به شما اوید به فوتبال، اوید به جام جهان سوال میدیم. اگر پاسخ درست گرداندید انامین تحفه از شما می شود. راضی هستید اشتراک نمایید. خب خود را معرفی نمایید. نمیشه شرمت نورالله. آماده باشید، سوال را بیروز به شما پیشنهاد می‌دارم. خب سوال اول چنین است: در جام جهانی که عین حال در فدراسیون روسیه رفته ایستاده است، کدام بازیگر رو با سبب اونه که هنگام او رو عوض کردن از میدان نبرآمد از تمام جام جهان محرومش کردن؟ با فکر مسی. تماشا کرده ایستاده در این جام جهان رو؟ اوه. پس این بازی رو ندیدید که کدام بازیگر رو یک خیلی تماشا کرده استم. متاسفانه پاسخ نادرست است. خب با سوال دیگر میگذاریم. موندیال چی معنا دارد؟ موندیال یا مونرئال؟ موندیال. موندیال. این نشون میدم. خب به هر حال سلامت باشید. ما با همراه بهروز باز هم جستجوی آن هستیم که نفر غالب رو پیدا نماییم تا اینکه با تحفه قدردانیش نماییم. چون که من اینجا گفتم ما زیاد کوشش میکنیم نفرانی رو پیدا سازیم که ذکی باشند، چست و چالاک باشند. سلام علیکم. ما از تلویزیون ورزش. بگید که شبکه ورزش رو تماشا میکنید؟ بله تماشا میکنیم. جام جهان رو تماشا کرده ایستاده؟ بله بله. مخلصی کدام دسته هستید؟ کدام کشور هستید؟ مخلصی دسته روسیه، پرتغالیا. خب ما یک برنامه داریم جام مخلصان نام دارد. به شما اوید به جام جهان سوال پیشنهاد می نمایم. اگر که پاسخ درست دادید صاحبی همین تحفه میگردید. راضی هستید اشتراک نمایید؟ خب یک خود رو سنجید. سوالها خیلی ساده و فهمو هستند. اگر جام جهان رو تماشا کرده ایستاده باشید، پیوسته فوتبال رو تماشا کرده ایستاده باشید، باور داریم که پاسخ درست داده میتوانید. خیلی هم سنجید. باشه. نام شما؟ رستم. عین حال سوالها پیشنهاد میگم. رستم، قبل از آنکه من به شما سوالها رو پیشنهاد سازم، شما رو تبریک میگویم چرا که با دسته هایی که شما مخلصی میکنید با دور دیگر راه یافتم. سوالها چنانه که من اینجا گفتم بسیار شفاف و ساده‌اند. سوال اول چنین است: کدام بازیگر رو در جام جهانی که عین حال در فدراسیون روسیه رفته ایستاده است از سبب اونه که بعد از عوض کردنش میدان رو ترک نکرد از تمام جام های جهان محرومش کردن؟ از همین. بله، از همین جام جهانی که عین حال رفته ایستاده است. همه همین بازی ها رو تماشا کرده ایستاده؟ بله بله تماشا. شما میتوانید که نام همون دولت رو بگویید، یعنی بگویید این بازیگر از آن همین دولت است. شاید توجه نکردید هنگامی چنین حادثه رخ دادن. خب اگر راضی باشید سوال رو عوض می نماییم. در دیگر سوال میبینیم که پاسخ دارید یا اینکه موندیال چی معنا دارد؟ موندیال. بله، اگر گزارش ها رو بسیار اهمیت داده باشید، حتی شارحان تلویزیونی ورزش، شارحان دیگر شبکه‌های ورزشی هم بسیار این کلمه رو استفاده می‌برند در برابر آنه که جام جهان میگویند. موندیال جام جهان. یعنی پاسخ شما جام جهان؟ بله بله. معنای موندیال شما میگوید که جام من جهان باور است. دارم که شما تخمین گفتید. برای چرا محض جام جهان رو انتخاب نمودید؟ از کجا میدونید که چرا موندیال جام جهان است؟
хулас шумо ҳамин гуна мегӯяд, яъне маънои мундиал ҷоми ҷаҳон аст. бале шуморо табрик мекунем, посух дуруст аст. мундиал ҷоми ҷаҳон мебошад, танҳо ин калима худ калимаи испанӣ ва португалӣ мебошад. бале агар аҳамият дода бошад шореҳон мундиал 2018 мегӯянд, яъне ҷоми ҷаҳон 2018. аввалин голи ҷоми ҷаҳонро дар таърих ки ба дарвозаи ҳарифон ворид кардааст. аввалин гол аввалин голи ҷоми ҷаҳон. ҷоми ҷаҳон. дастаашро номбар куда бошад? мешавад. аз дастаи уругвай бошад? бразилия? ҳарифи уругвайро медонед ки кадом кишвар буд? фаронса буд. фаронса. яъне шумо мегӯед ки аввалин маротиба уругвай бо фаронса бозӣ намудааст. посухи шуморо гӯш мекунем акнун. посухи бигӯед. ниҳоии худро бигӯед. фаронса. яъне аз яке аз дастаи фаронса. аз дастаи фаронса. берӯз чӣ мегӯяд? номашро гуфта наметавонем. хуб шуморо муборак мегӯем. посух дуруст аст. боз бармегардем ба суоли аввал ки шумо посух гуфта натавонистед. ба шумо имтиёз медиҳем. шумо имконият доред ки аз яке аз роҳгузарон бипурсед ки ана ҳамун бозингар ки бозии минбаъдаи ӯро дар ҷоми ҷаҳон манъ кардан, маҳрум кардан ки аст, ё ки ба яке аз дӯстонатон ки футболро нағз мефаҳмад, нағз медонад, ба ӯ занг бизанед, пурсон шавед ва соҳиби тӯҳфа бигардед. яъне шумо имконият доред. аз имконияти шояд занг худтон мезанед, истифода шояд аз роҳгузарон мепурсед. имкониятро аз даст надиҳед. шумо дастаашро гуфта наметавонед? мо танҳо ҳамин қадар кӯмак карда метавонем ки шумо имконият доред ба касе занг бизанед, шумо метавонед аз як кас бипурсед. камтар фикр кунам. ба ёдам мезанам. мо як дақиқа вақт медиҳем барои фикр кардан. агар пайваста ҷоми ҷаҳонро тамошо карда истодаед, бояд ки ба ин суол посух гардонед. аз куҷо? дастаи хорватия. аз дастаи хорватия. ки буд? бале. дастаи хорватия мо аслан ҳамлагаронашро бисёртар мешиносам. бале шуморо табрик мекунем. ин бозингар аз дастаи хорватия буд. агарчи шумо номи ин бозингарро гуфта натавонистед, аммо посух гуфтед. ба ҳар ҳол кӯшиш намудед, иштирок намудед ва чуноне ваъда дода будем тӯҳфа аз ҷониби барномаи ҷоми мухлисон аз шумо аст ва шумо метавонед ки дар ин рӯзи офтобӣ анамин кӯлоро ба сари худ намоед. марҳамат. хеле зебанда аст. инашам аз шумо аст. хуб, ташаккури зиёд. бо шабакаи варзиш бимонед. футболро дӯст доред, варзишро дӯстдори варзиш бошед. мо идома медиҳем то ин ки ҳамсӯҳбати навбатии хешро биёбем. чизи дигарро ёдовар мешавем ки ин нафаре ки айни ҳол аз мо тӯҳфа гирифтанд дуюмин нафаре мебошад ки дар посух додани суоли аввал дар монд ва пас аз посух додани ду суоли охир бозгашт ба посухи суоли аввал ва посухро дарёфт. берӯз бояд бигӯем ки барои муваффақ шудан дар барномаи ҷоми мухлисон шумо бояд мухлиси футбол бошед ва ҷоми ҷаҳон ки айни ҳол дар федератсияи Россия баргузор гардида истодааст пайваста тамошо намоед. телевизиони варзиш бигӯед ки бозии футбол тамошо мекунед? бале тамошо мекунам. ҷоми ҷаҳонро тамошо карда истодаед? албатта тамошо кардаам. бошад, мо як барнома дорем, ҷоми мухлисон ном дорад. мо ба шумо 3 суол пешниҳод мекунем оид ба ҷоми ҷаҳон. агар посухи дуруст додед, анамин тӯҳфаро ба шумо меспорем аз ҷониби барнома. розӣ ҳастед иштирок намоед? албатта. акнун худро муаррифӣ намоеду ба суолҳо посух диҳед. ман донишҷӯи соли сеюми факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи амалии тоҷикистон хизмати фунис мебошам. таваҷҷӯҳ кунед ба суоли аввал. суолҳо хеле оддиянд, шаффофанд. фақат каме фикр кунед, таваҷҷӯҳ ба суол кунед, шояд ки посухро биёбед. саволи аввал чунин аст: кадом тими мунтахаб то ба имрӯз дар тамоми ҷомҳои ҷаҳон оид ба футбол иштирок кардааст? то имрӯз дар тамоми ҷомҳои ҷаҳон албатта командаи бразилия, дастаи бразилия. шумо ба кадом далел мегӯед ки ин бразилия аст? ман ростия аз сомонаи интернетӣ хондам. мухлиси бразилия ҳастед? албатта. агар мухлис бошед,
توجه می‌نماید، زیرکی می‌نماید، کوفتکوب می‌نماید تا اینکه معلومات پیدا نماید. خب سوال اول درست است. اگر آماده باشید با سوال دوم ما پاسخ گردانید. برای پاسخ سوال اول شما رو تبریک میکنیم. майдони футболи лужникӣ ки дар он ҷо кушодашавии ҷоми ҷаҳон оид ба футбол 2018 гузаронида шуд, дар гузашта чӣ ном дошт қабл аз оне ки номи лужникиро бигирад? бори ба он савол ман маълумот рости гап надорам. ягон бор таваҷҷӯҳ зоҳир намудед ки чӣ ном дошт дар Москва масалан чанд майдони варзишӣ аст? не рости гап ман таваҷҷӯҳ накардам. мутаассифона. ва соли се мегузарем. аввалин хетрикро дар ҷоми ҷаҳон кӣ кардааст? яъне аз ҳамон соле ки бори аввал ҷоми ҷаҳони футбол гузаронида шуд то ба имрӯз. мумкин пеле бошад. пеле? шумо маълумот доред ки пеле аз кадом сол дар бозиҳои ҷоми ҷаҳон бозӣ мекард? не рост. надоред. мутаассифона ин суол ҳам посухи худро наёфт, яъне посух нодуруст аст. ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур ки дар барномаи мо ширкат кардед. саломат бошед, ташаккур зиёд. мо як барнома дорем, ҷоми мухлисон ном дорад. оид ба футбол, оид ба ҷоми ҷаҳон. ба шумо ҳамагӣ се суол пешниҳод медорем. агар шумо посухи дуруст гардонидед, соҳиби анамин тӯҳфа мегардед. розӣ ҳастед иштирок намоед? бале бале. аз миёни шумо кӣ мехоҳад ки иштирок намояд? хуб бошад. номи шумо? шарифхуҷа. шарифхуҷа. омода бошед, суол пешниҳод мешавад. соли аввал чунин аст. голи аввалинро дар ҷоми ҷаҳони соли 2018 ки ба самар расонд? از دسته راستیا بود نکن کدامش بود فراموش کردم номашро дар хотир надоред? نه хуб бошад, ба соли дигар мегузарем. майдони футболи лужникӣ дар гузашта ба номи кӣ буд? намедонам. шумо ҳам намедонед. хуб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд. саломат бошед барои иштирок. бале, суоло омода ҳастанд. хуб омода бошанд, меравем ба суроғи дигар кас. салому алайкум. мо аз телевизиони варзиш. бигӯед ки шабака варзишро тамошо мекунед? бисёр тамошо мекунам. онро дӯст медорам. ҷоми ҷаҳонро тамошо карда истодаед? саломат бошед. мо як барнома дорем, ҷоми мухлисон ном дорад. мо оид ба футбол, оид ба ҷоми ҷаҳон аниқтараш ба шумо се суол пешниҳод медорем. агар шумо посухи дуруст гардонидед, соҳиби анамин тӯҳфа аз ҷониби барномаи мо мегардед. номи шумо? Сафаралӣ. сафаралӣ. омода бошед, суолҳо пешниҳод мегарданд. кадом тими мунтахаб то ба имрӯз дар ҳамаи ҷомҳои ҷаҳон оид ба футбол ширкат кардааст? ба фикри ман ин Бразилия мебошад. Бразилия. посухи аниқ гӯед ки шумо тахмин карда истодаед? Бразилия мебошад, чунки дар бисёр бозиҳои ҷаҳонӣ ман мебинам ки Бразилия ҷойҳои намоёнро мегирад. хуб бозӣ мекунанд бозингарона. яъне ки шумо ба хотири оне ки дастаи мунтахаби Бразилия оид ба футбол як бозии зебо дорад ва шумо мегӯед ки ин посух Бразилия аст. Бразилия. бале. шуморо табрик мекунем, ин дуруст аст, яъне посухи ин суол Бразилия мебошад. агар омода бошед, мегузарем ба дигар суол ки суоли дуввум, сеюмро берӯз интихоб намудааст, баъзе аз суолҳои мураккабтарро. зеро дар оғоз суол хеле сода аст ва фикр мекунам инаш каме мураккаб мебошад. суоли дуюм чунин аст. майдони футболи лужникӣ дар гузашта ба номи кӣ буд? ин майдон ба номи Владимир Илич Ленин мебошад. барои чӣ маҳз таваҷҷӯҳ зоҳир намудед то ин ки лужникӣ қабл аз то ин ки номи лужникиро гирад чӣ ном дошт? аз кай таваҷҷӯҳ зоҳир намудед? ҳангоми бо бачаҳо дар бораи ягон футбол суҳбат карданамон бисёр суҳбат мекардем дар бораи майдонҳои футбол. барои ҳамин аз ҳамоно шунида будам ки ба номи Ленин буд. яъне таваҷҷӯҳи шумо дар футбол зиёд аст ва ҳатто баъзан баҳсҳои футболӣ ҳам доред. бале. аз ин хотир аст ки шумо закӣ ҳастед ва посухи дуруст ба суоли мо гуфтед. хуб, суоли сеюм. аввалин хетрикро дар таърихи ҷоми ҷаҳон кӣ кардааст? соли 1930 Берт Пернолд кардааст. Берт Пернолд. шояд нафари дигар бошад. не, дуруст аст ҳамин. мо инҷо бо бисёре аз нафарон ҳам суҳбат шудем. онҳо Роналду гуфтанд, шумо чаро ин нафарро мегӯед? чунки ҳаминро ҳама дар гӯҷаи шунида будам. шумо медонед ки ҳамин бозингар
дар кадом тими мунтахаб бозӣ мекард? дар тими мунтахаби иёлоти муттаҳидаи амрико. амрико. Варӣ доред? Ҳо. Хусуси вариант надоред? Не. Хуб берӯз чӣ мегӯед? ман ҳаминро мегӯям ки шумо ғолиби барномаи мо дониста мешавед. чун дар оғоз ва пайваста мегӯем ки ғолиби барномаро ҳамин тӯҳфа интизор аст ва мо ваъда дода будем ки ба шумо агар суолҳо посух гардонед анамин тӯҳфаҳоро тақдим менамоем. акнун ба ваъдаи хеш вафо менамоем берӯз. анамин марҳамат, кӯлоҳ аз они шумост. ба сари худ пӯшед то ин ки дигар нафаронам бинанд ва ҷуръат намоянд то ин ки дар барнома иштирок намуда ҳозир ҷавоб бошанд. Инашам аз шумост. бале бинандагони азиз, чуноне ки шумо дидед, мо ба ду ғолибе ки дар барномаи имрӯзаи мо буданд кӯлоҳро нишон додем. дар он қутие ки шумо мебинед ба ғайр аз кӯлоҳ тӯҳфаи дигар ҳам ҳаст бале ва онро мо дар барномаҳои дигар барои шумо ошно мекунем. хуб, акнун берӯз фикр мекунам ки инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда оҳиста оҳиста ба анҷом расида истодааст ва моро мебояд бо бинандагон хайру хуш намоем. хуб бинандагони азиз, акнун инҷо барномаи ҷоми мухлисон анҷом меёбад. то барномаҳои дигар шод бимонед. хайр.